God bless you, my young leaders. Sir, kisa kok kesar sir, kok hai kok kesar anu sir. The youth. Nang kasa, bigoton diksa bahwa mungkin ang golkar sa, mutang kumano kami manang tiada yang suka jadi. And Sanamusumo, this is the first time any Tripura youth leader making a bold decision to go and to reach in Delhi, walking near about 5,221.6 kilometers. I bless my dear young leader, David Murasing, and others with him. Sab thangai lokelo saimaya, moro bo thangbai nai. Angbono belai ke blessing khayo. Be honestly, you will make the new history, and he's taking a decision to attain the Tripura Accord. Obo success nai. Jotone chani angno bo chobani kobok nai. Jengbono jotono. Chori kaham kudeng khai. Ishwar bono belai ke logi richong. Bono je Delhi sobi asak. Chori kaham tone sobi tong. Bo kasya laibo masram tong. Abang jeng future bin logi tong nai. Boni bagai bo je dino 5th July decision nawai Rajbari ni bisinte nokhore boba gama yakmu romoi khulomoi mutai no brum no go habai ama mutai Tripuri sori no choda devata mutai no botui ro yakmu soi phaimani bagai ang belekhe tongmali odina ang logiri melia apna ang wanchuka moani khoroksa senior okrangui bonang sahos nani nango bonang tebo bokha warthung nei ang bono logi na bagai ini nokhori ma phekya ang tabu je manchak ini logi kimmene asung hambai ক্ষত্রিয় সমাজ सिमी आसिनि जत समाजजों लोगोसे थानसांगिनाय राजनीति उद्देश्यनो जों भारतबर्षनो स्वाधीन खानायफ्राव जेबाबो लड़ाई खैखा तेलेंगाना मानाफ्राव जे समय কোনো राजनीतिक खैखायनो बर जेबाबो लड़ाई खैखा सेबाबो जों लड़ाईनो त्रिपुरा सांगे समस्त समाज एग्रीनो जों करेंगे मरेंगे अमहे डिसीजन नानानि सिचुएशन जों मा थांखिनाय जदि जोंनि भबिष्यत बिसाबुथिनो जों जदि खायसा यक जाक हा जे जागाफोराव राग मा स्वाधीनभावे नायब्ला जेराव हा बरनो जेबो हामबाय बेलाय